Kajing temu Rahul Gandhi UMP ke Lok Sabha na Wayanad Parliamentary Seat berunang alam ke Kongres banyak kendo emerging mood bat kisamla pulih ke University of Science and Technology Meghalaya USTM Hariboi District hak step jong art pulai trik ukula lengkot arja arpusau kal pulam no namar kajing bam yo jing bit nadu kamiet jong art trik ukula lengkot arja arpusau. Kumpulan Cukudau bau Rahul Gandhi hak artrik ukula lengkot arja arpusau ulawan ban keren pajba hak jingalang NSCA paham sim nongpo hadian kejingat kejat nak senong leng kediat najan badon ke District Transport Office Riboi District kum shibenta ke Bharat Joro Nyaya Yatra kepada kejingalap jong ke Kongres Persya ke Bharatiya Janata Party dau Rahul Gandhi hak bau ladap banyat ru hak keleng ki Parliamentary Constituency jong ke Lok Sabha hak ri India. Kumta hak ni ke stamp Rahul Gandhi ulai kenduk lang ikat tukat ni hak away ke Jaka berbot pat dak jingalang ke North East India Congress Coordination Committee NEICCC haswa bu unlit paino. Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H Pala ulaong makate ke jingbam syak penlong jingalang hak te ke skul ba ke penisai kedar ba ke BJP kala kemting habayoi ya ke jingat teli kipat ba hak jingwan Rahul Gandhi. Ubak Vincent ula pensyai baka jingwan Rahul Gandhi kam dai na benta ka nugu ke waipat ka daw ndai ka debet ban pensong thu sakipat ba ya ki matrai kam ka party bat ban sngap ru iki jing bakipat ba ki kendu. Kejialang mentah si kami memang ke North East Congress Coordination Committee. Maka North East Congress Coordination Committee nilai suggest lagi jong ke state na North East ke iki benta ban include hapo ke manifesto. Na Meghalaya i Dr. Celestian Londo, Pak Charles, Pak Manuel Ngiron lang satu ke program. But he suggest ba namtai kinong rep ni de ban penrung ke manifesto nila kerpat ya kitim manifesto through Rahul Gandhi ban wan sini ban i discuss hakano korkom nila ban pensia dan penrung hapo ke manifesto jong ke Indian National Congress. Kata kami bat kuai si benta badai bat ke Manipur la discuss minta ke badai bat Manipur bat ngaprai in sapa ke tim se Manipur nong ba ke North East Congress Committee namanya ini je way tu naman ngati state pandile nanti ngaprai ke BJP hak jingwan jong Rahul Gandhi gila nervous mat sinsya Rahul lamban tang da benta ke Congress Rahul wan ban penprah Rahul wan ban penyeteli Rahul Uwan dan Prinsel Ko yang baik ba balai Uwan dan kanek kibru ini kendo bat kibru sengap gicing dan kibru dan ada Uwan dan sengap gicing kamde ke ba natrai kamde ke ba hanglat ini pajing in the North East ke Assam nanti ke Assam balik ke BJP kala nervous bila ini di balong meeting hapo USTM bu de naliang ke government of Meghalaya kita mai permission ini debat ke Meghalaya komen ru kadai tang ke kerteng andre dictate dapo Delhi dictate the BJP kata kibri ke de masautu every vote baki ai ke N50 kadai ke BJP ke jo irman control slowly ke judge baru kami kadang tekong ke judge baru kini dang sak control kini ke judge baru ni dilut ke hok kami tekene baru kan di uwan ba ke BJP kelas tang ban kini ke hok jang baro ki North East kila through RSS kila syang ban rung haki riti ke dustur jongi BPI badai ka mani badai ka no ke benta ke BJP benta ke penrung ke government hamtam kalian ke NDP kimdon kata ke jingong lani kimla ban defy lani kimdon kata ke voice namtai pai ba ka baitik atum ka direction don ka BJP kani ke jingpa Rahul Gandhi ba kilo ki bamdon ka ideology kum badai ka bamini ka ideology BJP gide ban esno lang gide ban ya perkat lang, ini bani tri lang, kena bagi like macam ni kakam bagam, BJP ke bulldoze ini, kata kejengmut. Bila i bah Assam kolong kita, bila i Meghalaya, kini kejeng sedang, kejeng berdua kini ban kijia, kejeng berdua kini ban perkat hai kini.